ve katalaç meytepti görbayın. Çıpla yarıttım meytep ya dışı yaksa gitti. Ana şimdi ballara sattar beri Kesiş mi? 20 canlar salacak. Tamam. Paslamana. Kana ne yapsındır bazen. Beni bana bak şekilde pas. Biz bana koygan durs ba? Çekilirse o zaten çıkkanda özümüz kıştı zaten alıp çıkamız. Hadi anca diye almaz da cadatınca. Evet bak almaz degen ne? Ben de. Öldüm. Bular sen su ağladın oyma. İyi misin şu çok iyi boyda. Kaç şuna bir geldi kömektesin. Hep şaka almapsın. Öldüm. Öldüm. Ben vahşi bir şakta tutup gittim. Özümü tartalasın. Ya bilmeyeyim sen kayda. Kendi. Vermeyettin mi özünde? Ya bana resmen. Zombi. Aşağı. Sana teleport. Ben de sen bakalım. Bazı teleport çasarım. Oğlum da çok kötü böyle. Ne alardı canlı can. Sor. Benim teleport çasarım ben. Korkup gittim. Ya bize git kalmıyor mu? Buraya Juliet. Yine taptın. Kişinin diyorum beni. Ben Minecraft bilmeyeyim nasıl. Hemen şahtar camı tutup gittin mi kutu karasında? Karamayı neyse. Öldüm. Kirkam gitti. Öldüm. Sarayım. Bana alma. Karış etme o da. Siyahtan mı ya bakalım. İyi de aldım. Çok men oyuna giden çıktı. Bilmeyeyim. Sana düştü. Ben bana çitildir yaktım. Ne bir tanışsın. Ancak biraz karmaşık. Başını çakıp da. Sanki. Hemen tana uzak kaldık benim. Bilmiyorsun. Özüm sattar havadır ne diyor? Bir üç kiyesi var ki bıraktım da. Bakma. Görür ısıtır. Ne giyip. Biraz madreyn istekli oydum bir değil. Yine barnama aslında. Bilmiyorum. Ben tana tutmuşlar. Tuna havadır. Ya kalırsa ya tamak mama. Tamam özüme düşüp yadı. Sağında kurt olsun. Хорошо. Gitti ya ana yiyor. Kurik kim giyen? Kim ya yok böyle. Yürü. Biraz gün neydi tıra. Kaç çiteleri? Çitili ya. Ana yiyor. İşkin kimi yiyor. Hatta bir işkin kimi yatır ana yiyor. Birazdan kiretir. Kurik. Ana çitillerin yülerini yavuk etken. Basket geçer. Neydi zaten böyle. Ne mi ana? Yan annemi. Benim zaten neydi koyu aldım zaten. Yana konuda annemi karış. Aldım onu. Yana konuda annemi. Senin var? Ne? Ne? Kaç. Ne? Zaten o.
Алтын. Алтын емес mi? Қолдар қашында. Алтын емес. Алтын. Кет досым мен. Осы үйге қонатын болам былай отам. Мен қайдам? Мен қасыма келіп қонасың ба? Басқа үйлерде бар сыртта. Досым маған біреу берші, алтыннан алаш. Мыналар. Білдім мынаған не екенін. Не? Мына бізге балайынан жетелдермен бойынша бізге оларға таш бізге ақша алып бөлінеткен. Hemen ayda тұратын болам. Мен ана қасына еш. Зомби шыға ма? Зомби бар ма? Білмеймін. Зомбилар шығып отыр. Мен немеге кірген кезде зомбилар шығып. Білмеймін, қасына керем қас. Мен алам я? Білмеймін, өзім өліп қалған. Досым қаш, зомбилар жүр. Маған похуй. Ерке олар қаш. Олысы. Өлесі қас. Железа дейтін. Ей, артынан жасыл мадриттер келатыр. Ей, Пау, жасыл мадрид қаш. Ой, красавчик. Ей, өрме, ей. Портал тауым. Портал бар. Шық, мен жақын көмек түспейсің ба анақта. Жасыл мадрид бар. Порталға кеппек, портал құралып тұр. Кім жоқ қой порталда? Кетші жағын, жасыл мадрид. Досым, қашы. Ешкені жоқ. Қашы, өлесің досым. Тығылып отыр керек. Маған Бірақ кім қалды? Мен досым өле ердің ғой. Кеттім мен, қайда өлдім? Мен досым мен қасты бірене жігіттерін қойып. Еще сен басын өліппін ді. Біраймен жиілік бар. Артына жасыл мадрид. Көрдім. Кеттім бір жерге. Мен жасыл мадриден мен жақ жарып отыр. Мен қалай жүр? Кім? Мә. Досым есен. Ешкіш. Ебат, қалай мінем? Білмеймін. Ай! Қасылым. Емін. Кет мені. Досым. Сонда қоршатсын. Үш. Әбі досым. Қош. Жауып тұршы досым. Өзім өлдім ме? Жүр досым бір үйге барайықшы. Қаштық. Анчырды. Әлемді қорғамай ма бұл? Жоқ, қорғамай тұр ғой бәлем. Кетмейді. Опа. Ей, тәті мен қарын тойған. Кеттім, кеттім. Жүр, бәсекте. Қорққан мен. Кеткен. Талалы. Екі төсек бар, кеттік. Төсек бар. Нар, тұр жын. Кел. О, міне екі төсек мені сағышты. Қырдым. Тұрда. Танытты, кеттім. Мен ана ағаш тауып анау. Боққа ұқсайтын ба, соны алам. Қорқпай ма ана? Менде. Ана. Сен пара. Жаным, мен алайын да, несен бір. Атыстарын кіргені қаз. Жоқ, маған ағашты ұнап тұрған жоқ. Маған ұнап тұрғаны ана сап-сары. Ана аппақ неме бәлі. Андай ағаш бар екен ғой.